Dobar dan, gljivoljupci. Eto nas na terenu u Gajdinskoj jedinici Đerdap. I tu smo u kratkom izgledku terena, a imao sam prilike povedem sa sobom i šefa tehničke službe moje stranice gljive Đerdapa. I krenuli smo kratku potragu za gubarom i ponekom gljivom. I šta smo našli? Retka vrsta Ganoderma fiferi. U Đerdapu očigledno nije retka, samo nismo znali da je imamo u tolikom broju. Izvolite kolega, snimite. Panj, čega panj bukve. Ovdje se vidi da je bukvi prija ovako stanište, čak ima izdanačku sposobnost i to solidno. Vjerojatno je panj bio zdrav. Nismo sigurni, jes, fifer je u pitanju. Sad ćemo da vidimo. Ovo smo spazili, samo što sad znamo da spazimo i sad daleka. Daću ti telefon. Ganoderma fiferi, višegodišnja bukova sjajnica. Ovaj put se javila na panju. Evo vidi se himenijalni sloj. Znači, ovo što se vidi sa strane. I to su i spore. Znači spore razbacuje, ali se često, pogotovo je kod Ganodermi to čest slučaj, da se sakupi u masama tako ispod plodonosnog tela. Kako su spore brown boje, vide se lepo. Lep primjerak. Nećemo ga uzorkovati. Napravit ćemo neku fotku, pa ćemo pratimo kako raste. Kao što vidimo, ovaj panj i dalje fiziološki aktivan, izbacuje izdanke, dok u centru vidimo trulež. One bukve na kojima žive, na kojima smo do sada snimali ovu Ganodermu, kad bi se presekle, vjerojatno bi došli do isto bi ovo našli u centru, vidjeli bi trulež. Šta smo pričali? Truležnica koja se hrani mrtvim drvetom. Znači ne može da se hrani s ovime sa strane, vidite ovo, ne može time da se hrani. Zašto? To je fiziološki još živo drvo. Poješće to, verovatno, ali kada bude mrtvo, dok je centar drveta fiziološki mrtav. Znači sve i lista do korena, iz korena iz lista prolazi ovuda. Prolazi ovuda. Ovuda ne prolazi ništa. I tako da fiziološki, što se tiče biologije, fiziološki mu ne smeta truležnica samom drvetu, ali smeta nama šumarima. Zašto? Zato što, kao što vidimo, uništava nam najvredniji deo stabla, ekonomski gledamo. Tako, znači imamo priliku da prikažemo i njeno dejstvo na samo stablo. I unutar ovoga je micelija same gljive i sama gljiva. Dok plodonosno telo, to je to. Prijetno, čao!